ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darwa iin, darwa susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi kajing ik kajong pi kanum kerla. Arpsan Trik District Library Joy. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Try kerkui vi ngin sa kindo komplisibun. Amen. Ban penpau persya ya kajing herdor palat put ujur kubi kebalayat mentala palat arbnai kaseng Hill Farmers Union haga katan rio terik naitung kala susam ya uni ujur sekipat ba haplau jong ka State Center Library Shillong kaseng kala ong baka ni kajing herdor kala kata jori kipat nongrem bat kabala penlong yiki bakim sngo dan jingman toy shu ban di Henry ban susam sngo bhano sekipat ba ya kini kubi palasam sekipat ba lawan kit hadu lai Mahindra nakathan mau persyong thanran mau lali thang sning bat nakaleng kathan semen kaseng kala ong bakinong rep kubi kiya kendu ikajing ka bakraw namar bakila haban die ya uni ujhur kubi hakador artingkash kilo kat baki pa ibapan ki haban thiet hakador barem nakiyo kihan kumta kani kalapun bitar joriki bat kabalapun long yaki bagin susam syaki ba uba commander Shang Plyang president ke HFU ula ong bakador jong ukubi habakiwan thiet ikinong ram kalong tang arting ka shikilo kumta kamdan jingmut shu ikinong ram pandi namar kabay tre bat ka jingmi kamya hap shu bat paro ikinong ram kimla shu ban siu yakaram kabakishim kumta ula ong bakinong rep kim sngo dan jingman toy shu bandi ya uni ujhur bat kila shimsen dan yakarai banchu sam sngo bhano shakipat ba Ngidap da kajing sungkumen ka bakraw do kata-kata bayakan ni ka film karam ngin sawan sa joy. Darwa iin, darwa susuyan. Pila pan arti tiani nga. Hindi kajing ik kajong pi kanum kerla. Arpsan Trik District Library Joy. Kasyu kan long khatway kaba RBG kaba sanbat kaba news poa. Try kerkui vi ngin sa kindo komplisibun. Amen. Winong rap ubatay wa jing ken kumni. Rashis pa anur ni rap hakalingka. Nakashis pa anur nila ban penmi Hendriuton. Hendriuton ka pamut Hendriu 1000 kilo. Telada Hendriu 1000 kilo la kumno katkum ka jing ken jong u ong ba ngi hap ban pelut kumba Hendriu pau 1000 na ka bantaka shis pa anur. Tementa lada Hendriu pau 1000 ka ke investment. Menta lada ngi di artingka shikilo na ka bantaka Hendriu 1000 kilo ngi otang khat 1000. Kabamut ke jingdu nong nakashis pa nur kalong kumba saupu prahajar kata kade ke jingken ka ba shai bha ka ba ginong rep kibu jingken bat kipen sngau ya kane ke jing tena kata kadaw ya uni kubi ki rep lai ayom kamut hakapor liur nangta hakapor sendrai baka per m tiuni umar umi bet man kasngi hendrai kane ke jing kalalong mentala arbenai hendrai ki nong rep mentai ki sngau balakut lat Namar ba kani kapisa kreng si kreng na po bank kilafon badai ban siuno ya ka kisisilon. Tikidi kini kijing ka ba kinong rap ya kendo te utu nong rap aku tugas ngi uang ba alfan nada fidan kali ban ya ka bang putang ban ya ka ba uni umar uput hapo lum ka bah bangi sam chikipat ba. Kata kade ka message ka ba syai na kinong rap number 1. Number 2 uang ba ngi sumar ya uni umar da kajing Ladang i badan babret yukubi sa surak kapang ngimpang mensim. Tenamar kata kadaw habang sumar da kajing ngin ayro ya kinong bam da kajing Henrengi ha kajing start kajong upat ba. Bakat kani kajing ka kinong rap kijong ya kendo. Ngimtep namar nangi artingka dangi litiet apo nakisnong ni kitaw kijong dangi litiet na euro upoy lai potingka. Tingimla ban sutu ya kani ka market strategy. Temenen ka sengiru ngilawan kendo ya DC ba ngi kerpat ba unpa ya ki officer akiba monitor ya kani ka price namar ba ya udai ki kedon kedor ya kompniang kidon kedor ya ukhau kidon kedor ya ka sini kidon kedor telle si la kaliang jo ka government da kala ban monitor ban sngouthu katno ka input price jong nong rep tenga tharai ki la ken ban ong bang kani kedor jong umar jong ne ujur kamdei banduna katta tingka namar mentala rangi ken upan rupai sandru tingka ubro kili rungim yo odor Ubit rungim yo odor, upresben rungim yo odor.
terperkat kumno kayeng ka jong unong rep kalak ban besar ban pendak ya kayeng kesan ba kan ke kubor ni pak se government bahkan constitute ya ka committee ba kan bu jingkhen hakabede bat ki bailut baisep hakabai trei kamut kalong kum ka input cost de nda ka committee kala don in place ban bu jingkhen de naman ngim kwa ban ong himangi amak teng lada ong himangi te le se kin ong ba of issue talk baga bailut jong pi kalong supporting ka la ne khat atengka tingi kwa ba government kan constitute ka committee ba kan nginia thu mangi ba kan khen jingkhen subu menta ka input cost la ne ka bai trei ka bai bela jongi kalong supporting ka de ukubi umdei kin ban hiar umdei ban wan hadu khandai tingka ro ka bumut ngi du nong shitingka telak nom nong ngi expect ba unkeu ngamut ban ong ngi expect lak nom un poi khatwei tingka ka nang bangin yo nong shitingka de ni scam ka government kan sa bu ka committee sar ngi yo e ka jubab hakini ki snem baladap dan ri mentau snem ruki klem petrikam syu ya ka to ka skim de ngi scam ba menta kin le lang ya baro hi kimarep khnang ba klasu thu hi unong rep ulong butlum jengkeri bergejai menriu hakawai naki jingkran bakanika hakabede bakanika pre budget discussion nakleng sarkar kelak khot ini man hakane de ka jing angnut jing government kalong banwan ra eta ka 10 billion US dollar hakayo ka kot jong ka jela me khalia ngala krenchai kemat usia matugus ngila krenchai kum kaseng ba ngi nginom kemen la da ka pipoi syakata ka 10 billion US dollar haba ka pisa pade kam deilang jong kinorap kadai jong kinorap ro kila ban khen tan ri kalong tang khandian ka babun kadai jong kiwei nginom sngo kemen ni kata tengi kwa ba laknum no ngin contribute khambun mangi kinong rap kinong bela syakata ka 10 billion US dollar tengin gamut hangta ngin sala roi lapar ken kila ban achieve yak ka 10 billion ri lada pi achieve tang ni ki kontraktor lani tang ni ki he spa ngim sngo tenat ni kata ngim suk ngim kemen so ai baga